Uwei uhebrit ubadang katsans nem kereta ula klat no sendan hasyen hadin ba uwei uding ba ula kelem henen kesingi kat ba udang syong pulikot hakawei ke ying sa jong u ha umling riboy bat hakate ka jingja ki kimi ki pa bat kawei ka para jong utei uhebrit kila mensau jur bat la penkit no mar sya civil hospital nongpo na ka benta ka jing sumar benta kasi ka khatwei tarik uyayong hajar pulai hadin baladep banle ya ka postmortem na kaliang ka shnong bat kinong hikai jong ka Saint Francis DSSC School Umling ka badai ru ka school ba utei uhebrit upuli kilara ningkong ha pelau ying jong ka Dorbar Hall Umling na ka bentaban bu jing duai bat le don burom khadu hashwa ba ki bahaying kinra no ya ka match asam na ka bentaban pendep ya ka jing le niam le rukom haba ai jing pensyai halor ketika jing jaman ta kasngi u assistant rong bashnong kashnong umling uba August walang ulaya thu bahnen kasngi kala air kala be malum mala hendrai na kadaw ba utei udieng udei ubala puut kitiet bat kumta ula kelon hakate ke yeng shu ula ong ba ketika jing ja kala le jaru hakasngi babaro kidan hayeng bat uni ukhun ubala khalat udang syong pulikot bat uni udieng bakelon ula le dei na kakli jong uni ukhna kat ba ki wei pat ki badon lang hakate ke yeng kila mensau Em ko jangi paro lang ba isni ipor kita lay chedian ba isau thu atra ngim la ban ya ri ya jangai ba ya kier name naman betip lo ya ka jing em ko jangi na basdang hadu ka bakut ablay don ng ka por ha ka ka halau jeng ka ye ya ka bang ya lom lang kum di khon jong ka balang iba phero pher ka don lang ka por ipralok Perabangnya nakalian ke senang ke tau, ibon ikan hon halap jong ki palang ke bengedon. Ini senang ko masipara hame ko kenrat. Sa kani ka por nga subhaban pentip lang sa ki perlok media buan poi han pusna jongi ki banwat lum jing tip ya ka jingja ka bososi apo ka senang ka tau jongi menen ka janmit ka por kumbalai dunai ai lasya kadon hi kal er ka bamulu mala ka bade er ka babe Wuding ukulan buat uli hap kawi ke yin ka bu kisong tinong trei ate po kawi ka klau ka ba jong u nong sosnong jongi hi ta kata ka jingjia tu jing uding ula klon bala hap ke yin bat jarang khat kata sngi ba baro si yin dan sangut kidan pa ka kami ba an ki kun we gin thei wisin rang kidan hayeng upa ba kami ka brasong ha berenda yin buat ukun udang pulikot akajing pulikot jong u uyot tia ajing tia Hakum kata kapor klimat kumbalai dunai kawi ding bayak ba ukulon hakayeng balale debet ya ubet na kakli jong tau khulung kat kum kas en kori bangilap hapor bangilip pe ukulung tau khulung udan ha po jong tau ding ba bo tau ding ba laklon ha ta laklat no hasyan te ukpa lamun sau ka kemir lamun sau kham bun ka jim sau kolong sau ukpa kat kum jing thu ukpa manin uang bangal astam ka benta ka sengkai buat ka belum kum ta ngiru yo jingtip menta bo pau dan ha jing semar la bandan lang menta sni haba ale rat no ya kan bet jong lu lung sha asam kita de jingtip ki nagaleng jong snong yo lum katukan ya habde ko jingja haga jing kulon tu ding haga te yin karteng jong ni urang ba ukpau long ni kala hasda bar ka kumi ka de ka mini kisku
ki basong basa asam tabak kila shong asal kham slem hane posna umling ki de hi ki kristan ki juan ji sang ban kapor ki balang krista ki ji sang ki im hi ki jing im ka ba rublei kar ko jing lap jang hi krishnong tang kita hi leng jonga leng krishnong ko apa ti chapi ki ka kerteng lung khna ngam da kan ma bahan namar ba ngi su khot yo u bubu te something laudi abijit asda e kun tai mat kum ga jing tip ka ba tikna tengem don namar ba posnong ni bun ngi su khot sit khot sa kini de bon sa belah te mar hasno jungi bun kini ki per bun ki ba ude wan ni kong wan bela tu yo ka caka bela ban pej yang tu te u bela ban ot robar u ot ge robar po hasno jungi hi bela ot robar mod ude pana ban robar tu lu khulung bo khlat ro lanang ban ot robar laju ot robar teng kupa ha kopor ki singi syuti u long bro ba yarap yo mi ya ki kmi kupa unang hi ban ot robar ban tapping robar ban le processing ki robar bro jing bela jung ude wan rap robar nomor ba kham bun ni jai bentuk ni ki ba wan trei lagi kam robar कुछ का शिकायत नहीं था। वह हमेशा अच्छा से पढ़ता था, रोज दिन स्कूल आता था, हमेशा मदद के लिए भी तैयार था। हम सब उसके व्यवहार से, उसके पढ़ाई से, उसके विचार से सबों को ही बहुत पसंद था। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर स्वर्गराज में प्रवेश करने की आज्ञा दे। हम जानते हैं ईश्वर ने उसे हम इस दुनिया से बुला लिया है। इस दुख की घड़ी में हम उसके माँ बाप, उसकी बहन, उसके रिश्तेदारों को भी याद करते हैं। ईश्वर इस दुख की घड़ी में उनको सहायता दे, उनको ढाढ़स दे और इस आगे की जिंदगी में ईश्वर उनको हमेशा सहायता प्रदान करे। हमारा सन फ्रांसिस स्कूल की तरफ से सब सिस्टर लोग, सब टीचर लोग और विद्यार्थियों की तरफ से हम उसकी आत्मा की शांति के लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे। थैंक यू।